hari ubwoko butatu bw'abantu. Abantu bahambaye bavugana imigambi, abantu bakomeye baterana intege, abantu b'imburakimazi bavuga abandi. Kabura umuntu ahambaye uzovuga imigambi kuko uzozanira abantu imigambi bateza imbere, ariko kabura umunyenkomezi uzotera intege, ariko kabura imburakimazi uzovuga abandi. Ndabaramukije, nizere ko mumeze neza kandi ku mazina ni Gadison umukunzi wanyu. Ndabazaniye amakuru meza cyane gose. Waba ufise ikibazo ku magara yawe, mbega uhora wibaza ati mbega jeho niki gituma mu rugo rwanje nagira icubahiro, twakuzaniye inyishu. Twakuzaniye ingaburo nziza cyane yitwa Riven Alkaline Coffee. Iyi ni cappuccino. Iyi ngaburo rero iyo uyihereje ku rwego rwiza, ukayihereza uko tubikubwiye, ukaca wihereza n'iyo bita Complete Phyto Energizer. Ngizi ingaburo zakuzanira umunezero mu rugo rwawe, ngizi ingaburo zatuma umudamu wawe nubwo waba utasumye abikora neza cyane, akumva kunezererewe, nubwo waba utashe mu rugo rwawe atasashe utahanye, akumva yoza kukwakira. Wifuza kumenya byinshi, byonda kuri iyo nimero iri ngaho kuri wemeze iyo nimero iri muri screen yawe, hanyuma uduhamagare tuguhereze amakuru akwiye. Ni 0975 47 59 79. God bless you. Besta mabani. Utapenda. Mmoja mabani. Okay, good. Tingayende kusizira kupanda. Congratulations papai. Congratulations.